impamvu zikomeye zigomba gutuma wishimira Imana. Subiramo gatemba. Nigeze kugira amezi 3 ndafite aho ntaha muri iki gihugu. Amezi 3 nta muntu n'umwe ubizi. Tukaja mu ivuga butumwiri abarozi bagakira b'abarundi bakazana ibishamba garuza uburozi. Agenda ngahindura umwenda wanje. Musi umwe mbwira Imana ngo ndashaka waza mukutira Imana amashitani. Ndabasaba kugira ngo mwumve cyane, mureke kureba hirya no hino, mwumve mundebe, mukanura amaso cyane mundebe, nimumara mutegura amatwi y'imitima yo kumva ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze, haleluya, umuntu wumva ijambo ryanje ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ku rutare. Umuntu uza wumva ijambo ry'Imana rikijije hano rigasukira hano, ngo ameze nk'umupfapfa wubatse inzu yo ku musenyi, ngo imvura yaraguye n'imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo iragwa, kandi ngo kugwa kw'iyo nzu kwabaye kubi cyane. Ariko aravuga ngo hahirwa umuntu ngo w'umunyabwenge wumva ijambo atari ugupfa kuryumva, ahubwo ngo akarishira mu bikorwa. Haleluya. Muri iri jambo nateguye amagambo abiri, ariko ndavuga ijambo rimwe kubera uburemere rifite, nintaza kuritinda ndagera no kurya kabiri. Hejuru yo gukorera Imana utarira, ijoro ritaraba utarira. Hari amagambo muri Bibiliya abigishwa bavuze, hari amagambo abantu bavuze arandikwa, hari n'amagambo y'abahanuzi, hari amagambo y'abacamanza, hari amagambo, ariko hariho amagambo Imana ubwayo yavuze, hakaba n'amagambo Yesu yavuze ubwiye. Yesu yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye wo hakiri ku manywa, ngo ni igihe umuntu atakibashije gukora. Iyo ngo bwije, kino gitabo niko cyavuze ngo nta muntu washobora gukora iyo bwije. Hari igihe bwakwirira ubuzima bwawe bugahagararira, Imana ikaguhamagara. Cyo gihe rero ikintu Imana izotubaza nitugera mu ijuru, hari ibintu bitatu bikomeye biza bituma shira imbaraga mu gukorera. Cyambere, Imana izotubaza imyaka twaramye uko twayikozemo dukora umurimo w'Imana. Imana izotubaza imyaka twaramye ku isi, bisho imbaraga twatanze, ubutunzi twatanze dukora umurimo w'Imana. Ngo Imana izotubaza agaciro twahaye amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Imana izotubaza ubutunzi buke cyangwa bwinshi Imana yaduhaye ko twabukoresheje dukora umurimo w'Imana. Duheze Imana ubwiza, batukuze Bwana. Haleluya. Imana izotubaza imyaka uko twayikoresheje. Hari abantu Bibiliya ivuga abagabo babiri, Metusela mu gitabo cy'Itangiriro, ngo yabayeho hararana imyaka 100, ngo abyara abahungu n'abakobwa, nuko birarangira. Filimi irizinga. Ariko hariho abagabo muri Bibiliya baramye igihe gito, ariko iyo gihe cyabo bakibyaza umusaruro, bamenya gukorera Imana. Hari umwanditsi w'umunyabwenge yaravuze ngo gucika ukuguru, gukomereka ugacika ukuguru kubera accident, ngo accident ikomeye ntabwo ari ugufa cyangwa kumugara mu buzima, ngo accident ikomeye ngo ni umuntu kubaho atazi icyo Imana yamuremeye gukora. Iryo jambo muri kubitira amashi, ni ijambo ry'umunyabwenge yanditse, aravuga ngo accident mbi si ugufa imyaka ikiri mikeya, ugapfa mu myaka 20, 30, 40, cyangwa gucika ukuguru, cyangwa gucika ukuboko, cyangwa guhuma ijisho rimwe. Aravuga ngo impanuka ikomeye ngo ni ugupfa utamenya icyo waremewe gukora.
idutumye gukora. Haleluya. Kwiye gukora umurimo hakiri kuma. Yesu yaje mu isi ngo afite ubushobozi n'ububasha, afite ubushobozi n'ububasha wo gukiza impumyi, kuzura abapfuye, guhagurutsa ibimuga. Ngo Yesu yaje kuko yaje ari Imana hejuru y'Imana 100%, ngo arongera yambara umuntu 100%. Ngo ariko ahura n'amategeko y'Abayuda avuga ngo umuntu ntagomba, umwana w'umuhungu ntagomba kugira ijambo avuga cyangwa kugira icyo akora ngo atareneza imyaka 30. Mu birorero ndetse no mu birwa wakagera ku bimuga n'impumyi, akavuga ngo igihe canje kizagera, akabona ibimuga yohumura, akabona ibimuga yokiza, akabona impumyi yohumura, afite ububasha n'ubushobozi. Ngo ariko arindira amategeko y'Abayuda kugira ngo imyaka 30. Yesu imyaka 33, imyaka yari yo gutegereza imihango y'Abayuda. Iyi nisubira kunanirana ndavuga n'ijwi ryanje Imana yampaye. Ukubitira Imana amashi. Muheze Imana ubiza turi kumwe. Sindondogora. Kugeza mu kwezi kwa 12 sinzorondogora, niko nyabwiye Imana, niko twasize. Kubera ko abantu benshi bari mu kurondogora. Jewe sinzorondogora, nzostangira undi mwaka sinzi, ariko uyu nzogeza mu kwa 12 ntaratinda ku gatuti. Muheze Imana ubwiza. Murabyutse cyane uko. Haleluya. Asifiwe Bwana w'amajeshi. Ni muzamu. Hari indwara yateye mu ikanisa yo kutazamurira Imana amaboko. Imana ikaguheza ibyo kurya, ikaguheza ubuzima, ikaguha umwuka uhumeka, ikaguha ifaranga, ikaguha rent. Abandi yabahaye amazu, abandi yabahaye Imana yaguhaye abana. Iyo ni uyu munsi Imana yokupa umwuka gusa ikawukupa. Iyo si impamvu ba, iyo ni impamvu. Habe nubwo Imana yonyima ibindi ariko ikampa umwuka. Iyo ni impamvu yotuma uyishima. Ngo jewe ngo ntizagenze neza uyu mwaka, ngo abana, ngo amashuri, ngo sinzi, ngo purwa, ngo koma. Uhumeka umwuka. Kigega mwana ntamuntu ugira ikigega. Abakire bakomeye bafite miliyoni n'imiliyoni ku mabanki, nta muntu n'umwe ugira ikigega mu wiwe ntawe. Guhumeka rero ni impamvu zituma izamura amaboko. Ikindi babwira icyatumye Imana gituma itagize amatwi ngo ari y'abamaremare, amatwi ugatega amatwi, wamara ugakanura amaso, wamara ugapunguza amaboko. Imana yarayaremye kuko Abisiraheli hari umunsi bayarwanije kandi baratsinda. Dukubitire. Iyo abantu bafite ibiheko abenshi tibaza bazamurira Imana gute se. Ikindi ariko hano mu bitekerezo byanje hari komanteri z'abantu babishuye, singishaka kubivuga cyane ibyo, reka mbireke sinzi uko bishe. Iyo umuntu yiyunze n'ubwami bw'umwijima iriye pfu, ubundi ibindi byaha byose ubikorerwa mu bwami. Isaha n'isaha wo kwire gukagaruka ni bake baza bagaruka benshi, kubera ngo haba amasezerano baza basinyana. Iyo umuntu rero yagiye iri intoki zabo ibimuri bizabigenda byaka bonyine nabonyine, iyo babonanye baza bagirana amasinyare kubikuma bizabyaka kubizamura bikabipanga. Ikindi abantu bananiwe n'icyacu bizabigora kuzamurira Imana, bizabigora. Reka tubashamburiye abo bose muri uyu mugoroba. Zamura papa uri muri abo ko muri abo bantu bafite ubuzayifu bose. Umuntu yananiwe n'icyacu cyangwa igikuma kigira quelque chose, izo gutese kamera y'Imana izireba amaboko yejejwe, amaboko yejejwe. Nico gituma abantu bazavuga ngo bazamura kamagira ngo isikira mubona n'Imana. Amaboko rero nico gituma abantu benshi bari mu kubagora mu kagira Imana. Ubwanza bw'amaboko.
Haleluya. Iyi ni mpamvu ikomeye ngo ni ukubera ibyishimo bike. Ubundi password y'Imana ikiza kubwira umuntu ufite ubusabane n'Imana wumva Imana. Password yo kumva Imana no kwishima. Tukaze wakanyaraje nguzo wafunze isura ngo Imana hari konti pi. Tukura irozingira ama stress, abantu bazabazana ama stress. Hano muzu y'Imana Daudi yari yarabimaze. Yaravuze ngo bakivuga ngo je muzu y'Imana muzanisha akiri wiwe. Kubera rero kubura ibyishimo amaboko yararemereye we. Amaboko yararemereye Satani yarayabashe. Ariko dukubitira Imana amashini tumara tuyazana. Abisiraheli barayarwanishije aratsinda. Haleluya. Abandi kubumbura kano, abandi bavuga ngo amen yo akamagira akamabumba. Umuntu wagiye kwifotoza. Smiling. Ngo smile ifoto igaca. Zanyuva mu makwe bavuga ngo nudaseka ngo ifoto izoshe. Ifoto ibaba izimera nabi. Mwijuru hano iyo abantu bari mu materane Bibiliya ivuga ngo iyo abantu bateranye ngo haba marayika uzumanura kamera kugira ngo Imana irebe amaraporo yo mu mitima. Password yo kumva Imana ni ukunezerwa. Haleluya. Ninde muntu uzi byarakaye iyo ugiye kurya abantu bari mu kugira morale ku meza igaheka. Abantu bakaja muri gara bakakora morale. Ariko mu by'Imana Bibiliya ivuga ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Imana agira gute? Hano Yeremiya ari mu bahanuzi batanu bakuru yaravuze ngo ibyishimo by'abakristo ngo ni imbaraga. Niba wazihazwa n'ubukene, niba ufite ibibazo by'ubupfakazi, niba ufite inzara y'amastress, niba ufite ibibazo byo kwangwa, niba wabona imbere n'inyuma bidahari kumva kwishimira Imana ni imbaraga. Kuwetaga kungapa kwa murongo kwishima rimwe. Haleluya. Ubundi mu buzima busanzwe abantu bizi iby'ubuzima bazavuga ngo iyo umuntu anezerewe agaseka ukishima uyu munsi ngo biza bikongerera iminsi yo kubaho. Muzamwishimira Imana. Nongeye kubivuga ngo mwishime. Password yo nimba ukeneye kumva Imana mu buzima bwawe tugatakaza ibyishimo mu buzima bwawe. Ubwira kajya kavuba vuba ntukurure cyane. Ntabwo ari umukunga muremure n'uwo umuntu utumwe. Sikiraya. Shimira Yesu. Niho gusa. Tugomba gutuma wishimira Imana. Subira mu gatemba. Kugira amezi 3 ndafite aho ntaha muri iki gihugu. Amezi 3 nta muntu n'umwe ubizi. Tukaja mu ivuga butumiri abarozi bagakira b'abarundi bakazana ibishamba by'uburozi. Agenda ngahindura umwenda wanje. Musi umwe mbwira Imana ngo ndashaka kubona ko turi kumwe nawe. Haza umuntu w'umukire. Apana umuntu wahana. Kandi tudasangiye. Haza umugore wo muri Rohero. Arambwira ngo Imana yambwiye ibintu bitatu ku buzima bwawe. Nizo nyari yabyanditse muri kare. Ndashaka kuja kubi wanje. Tufite aho niko Imana yambwiye.
aranjana mu nzu yiwe ndamubwira ngo Nyabisanze k'ikimenyetso ariko gisi cyo gihe cyo kuba hano muri Rohero. Ndagaruka kubera twagaze tuja gusirimba iriya mu kambi tugasirimba tugafatisha tukumva Imana no mu ntaririye. Aravuga ngo none inzu ye nyayigaye ntiyarazi ibanga riri ku mutima ngo ndashaka kugira ngo kwereke iyindi ya etage iri hano muri Rohero. Yo yindi yabaga mu Kinini. Aragenda niwo munsi wa mbere mbona pome iriya mbuto ya pome ni mwana y'ibonye Tina sikimiriya oda ariko ngundi Imana ba Imana ije kureba kamba tiyompa mwapamagaye mwankunze ariko data yarankunze Imana ishimwe itazireba nka Imana ni igitangaza. Zokunda Imana kugeza mpfuye. Banyabwira. Nimba hazosigara abantu bazima babiri. Zamvuga ngo nzopfa kiri muzima. Imana nyarayibonye n'amaso yaje. Imana yampamagaye mu izina irantora. Imana yankuye kuri, Imana yankoreye ibikombe. Bone ntabwo ukugusirimba gari ukubishobora. Nimpamvu zo mu mutima. Abantu baza basirimba cyane tumukaza mubaseka. Impamvu zo mu mutima niyo definition gusa yo gusirimba. Tukabikritike tukabigaye tubona vishoboza ni impamvu zo mu mutima. Uheze Imana ubwiza. Haleluya Bwana Dieu kwandi bukako tugaruka gutya kamanyu bakera nezerewe gitaramo ay kuturavera ariko abantu batagira ishimo by'Imana ni ukuri je nkabona nyosara nkiruka ku musozi uko abantu bazamumva bameze gute ko ndanizerewe. Haleluya. Iyo nezerewe cyane ubuhamya bukaza imbere biza bigora ariko reka mbureke. Hari Imana mwa bantu b'Imana, hari Imana ntabwo ari Imana iba hirya y'ibicu. Hari Imana ku buzima bwawe, hari Imana izi kwitegereza ku manywa na nijoro, hari Imana yakuvuzeho ibikomeye. Ibihe ntizabishobora. Icyo Imana yakuvuza uzokigera, icyo Imana yakuvuza uzokigera. Ibihe na Satani n'abadayimoni ntibakubuza icyo Imana yakuvuza, ntibishoboka. Imana iyo itanze isezerano ryayo ngo izirivuga ngo rigasa n'irifuriwe tirisubire kugaragara, Satani akarirwanya abazimu n'abadayimoni bagahaguruka. Ariko icyo Imana yavuze nta muntu wokikwaka, tukazubwira ubwonko ko Gerardine yavuze. Haleluya. Ngo Imana yacu ntabwo ari nk'abantu b'iki gihe usaba turadasinziriye ngo wenda manda yayo yorangira. Nta matora n'amajorite yayitambukije, yabaye nyarumana kera, nyarumana kera. Ifatwa visizitare kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, Mungu Baba alikuwekwa, Mungu Baba wangu alikuwekwa. Imana ya Abrahamu na Isaka.
Haleluya. Kwiye gukora umurimo w'uwampamagaye hakiri ku manywa. Kwiye gukora umurimo w'uwatumye hakiri ku manywa. Yesu yaje afite mission, yaje afite vision yo gukora no kugeraho, kandi yarayirangije arataha. Ariko myaka 30 ngo biye gutegereza amategeko y'Abayuda, kuko Yesu ngo yakuze nk'abandi bana yubaha amategeko y'Abayuda. Mu minsi 3, mu myaka 3, myaka 30 yabaye yo gutegereza. Myaka 3 ngo yiruka mu mirwana, mu bitugutu no mu birorero, bakazareba hari ibimuga kabakiza, impumyi ngo arazihumura, abapfuye barazaro bariko bakira, n'abandi bana bari bapfuye bibeneke. Yesu yarabakishije. Yesu ahumura ibu. Kigice cya 8 kunda Yohana na Yoshua mu bitabo bibiri bya Bibiliya zose. Kunda ibitabo bibiri, kunda Yoshua ngakunda na Yohana. Yohana igice cya mbere kiza kivuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana. Ukunda Imana ngo yabaye umuntu kandi ari jambo w'Imana. Igice cya kabiri kivuga uburyo ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya batumwemo Yesu vimira cikanwa, ngo Mariya nyina wari wabutashe ngo arababwira ngo icyo babwira naco mugikore. Igice cya gatatu n'amagambo ya Nikodemo. Icya kane Bwana sifiwe, n'amagambo y'umugore w'Umusamariya. Igice cya gatanu Yesu akiza umuntu wari urwaye imyaka 38. Igice cya gatandatu Yesu haza abantu 5,000. Igice cya karindwi Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, ngo bene wabo wa Yesu baramupinga ntibamwemere. Cyo gituma Yesu yavuze ngo biragoye kwemerwa na bene wabo, bizabigora. Igice cya 8 havuga amakuru y'umugore wafashwe asambana, ngo Abafarisayo n'Abasadukayo baramuzana, ngo babwira ngo uyu nguyu amategeko ya Mose aravuga gute. Bamuzanira Yesu. Yesu ngo abitegereze bose, ngo asanga n'indyarya zuzuye uburyarya, ngo kubera ko Yesu ntazayumva ibiri hano, ngo azareba biri mu mutima, ngo bakubita amaso bose, ngo asanga abantu babashinja wa mugore bose n'ababandi n'ibihomora bitwaje amakanzu yera. Abafarisayo bari bazi gukiranuka inyuma, ngo arababwira ngo arandika hasi, mutarakora icyaha namutera ibuye. Bibiliya ivuga ngo bagenda urusoro, ngo bose barasohoka bahunga. Ariko icyo nkundira Imana ntizireba bino, ngo uyiryarya uzoryarya pasiteri, uryarya abakorari, uryarya inshuti zawe, uburyarya uzoryarya, ariko Imana ntiziryarya. Yesu ngo yageze yitegereza, hari agatabo kamwe yasomye kavuga kuri mifano hayi Yesu, ibitangaza Yesu yakoze, kuko Bibiliya ivuga Yohana niwe wabyanditse ngo ibitangaza Yesu yakoze ngo nta muntu bikwirwa, nta Bibiliya izogiyemo. Abafite indege ntibobonyeho bayijana, bajana Bibiliya, bagiye bagira ibintu bigufi, ariko ibitangaza Yesu yakoze ni byinshi. Haleluya. Ko gatabo kaza kavuga ngo umunsi umwe Yesu ngo yagaza akina n'abandi bana bangana nawe. Umunsi umwe ngo aturuke nk'hariya ngo abaza umudamu, aramubaza ngo ese babana bari he, naho ngo bamubone. Yesu yagiraga nk'amaraso mabisari. Ubundi abakozi b'Imana kuri yanti bagira amaraso meza cyane, ni bakeyi. Icyo gituma bari mu kubeshera bakabesherana ba apotre na ba bishop bagira intambara. Ikizo kubwira umuntu neza ufite umuhamagara taza ahuza n'abantu bose. Uwo mugore ngo bagaza bamubona Yesu igifuka, yagaza akora ibintu by'abantu bakuru kandi ari umwana. Uwo mugore ngo nimugende mumwihishe, dore cyagifuka kiraje. Niko ako gatabo kavuga ngo babana ngo baragenda baje kwihisha Yesu. Kera iwe gatawagaza wongorerana kwi yagaza amenye izo ngongoranye kuruta izo wovuga cyane. Ubundi Yesu nushaka kumuhungiraho uzomwegere, naho iyo umwihishe uwo mwihisha se he nibyo nyine azabona cyane ibihishe, ngo yahishe ngo aziguhishe, uzoza ushira hagaragara. Nicyo gituma indyarya arizo Yesu yageze akorera ama etaji, akaza babwira ibintu hakiri kare. Duheze Imana ubwiza. Haleluya, haleluya, Bwana sifiwe. Ngo turukari ngo mama aravuga ngo dore ba utagifatiraje ngo nimugende mwishane. Yesu mukera abarumvishije ngo hagere gutya, ngo se babana bari he, ngo aravuga ngo bagiye ntabahari. Ngo se mbanyumva bahaye bavuga hariya ngo nabana bihene. Yesu yamuhamagara ngo mwabana bihene, ngo ni muzi kwa mabusoka bwose bwabaye ihene bwabuhebere. Nuko icyo gitabo kivuga
ngo ni mufano uri hasi iwe ntiyageze kuko kujya abana baza baconga inyoni bakagira utubaba ikama ibinyoni ikabuga mukagenda kubera iki ngo yari umuremyi yari umuremyi ubuzima bw'umukristo bugomba kwizera ko Imana niba hari icyo udafite uyu munsi Imana iyorema mu gitondo na nimugoroba izira Yesu amafabrika inyoni yageze iguruka iyo ndakuvuga ngo indege nimba abandi bakinye indege abandi bana iwe ari amarembo akajugujugu igumigende iwe ndagukinaga n'ubu Yesu ndaza ryogora ngo mushana ta mushani baho ta n'amaryogo azarema n'umuremyi n'ubu n'umuremyi ukubitira Imana amashi kwiye gukora umurimo watumye hakiri kumanywa ngo niki Yesu ngo yariko abona ku gihe cyo gupfa kigeze asigaranye iminsi mike kwiye gukora imirimo yo watu hakiri kumanywa ngo agera ku mpumyi ngo ayisiga kondo ngo acira amacandwe abadokiteri bizi kiganga bari kuvuga ngo dore uyu muntu bitagiyemo kuratokoza umuntu kandi ngo iyo mpumyi ngo ntiyagiraga habe hari ahantu uzubona impumyi yokagize ijisho ukabona ibitsike n'ibiki ngo yari gatsembe kuko kwitama ta hantu habe ariko kubera ko Yesu ari igihumbi ngo atoba kondo acira amacandwe Yesu buriya simabi wogira Imana akaguciraho uyu munsi ibyawe byakunaniye byajwangaraye tira n'amacandwe atagira mikrobe yogira mikrobe nayo se gute nayo Yesu Yohana yaravuze amagambo ateye ubwoba yaravuze ngo amini usipoamini ngo Bwana wetu ni wa kuaminiwa umukunde umushime umwizere nutanamwizere iwe ni wo kwizera ibiti n'amabuye bizavuga ngo uri wo kwizerwa data kubera iki ni umuremyi ukubitira Imana bashikana ako Yesu ni mwiza umunsi umwe twaranezerewe i Bugande Karege yaravuga uri apotre aravuga ngo kiza kimubabaza ngo yaba twasirimbaga gutya ngo twicayemo ngo jewe kaza mvuga imbaraga zimurimo ngo agakora ibitangaza ngo yamara n'abakamuvuga ngo bicaranye gutya kwiye gukora umurimo abantu bari mu gukora imirimo yabo bashizemo imbaraga n'ubwenge n'umwete ariko bagera ku murimo w'Imana abantu bakadeha abantu bakaba banebwe bagera no mushukura mu materaniro abantu bagakora bikurura havumwe abakora umurimo w'Imana bagononwa ubuzima bwawe bwose Imana yaburemeye kwikorera indi mirimo dukora na amadive yoza nyuma kwiga zoza nyuma ariko Imana yaturemeye mu bintu bitari Imana yaturemeye kuyikorera zawumva ko uriho kugira ngo ukorere Imana hari abantu Imana yamanura kamera cyangwa umunzani ikababwira ngo nimurire turebe imirimo yanyu hari abantu bafata izere kandi ari bakuru kandi atari bato kandi barashoboye ibindi bafite abana batunze bafite imiryango ariko mu by'Imana n'ababebe spirituel dore ko ababebe baza bamera bahera muri marche sur place iyo aririmbye gusa akaririmba akabona amateraniro azamutse aza yamagira ngo yafatishije uzubanza urebe ngo si imirimo yanje irakwiriye hano Pawulo yandikiye abakorinto ba mbere 3:10 ngira ngo aravuga ngo Bwana sifiwe ngo kubw'ubuntu bw'Imana nahawe bungana ngo nashiriweho urufatiro rw'umwubakisha mukuru Bwana sifiwe kugira ngo umuntu wese ngo amenye uko yubaka ngo nimba ari ibiti cyangwa ibyasirikanye ngo bizogurumira imirimo yawe kazi ya mikono yako kama utapewa kibali cha kuingia mbinguni ni kazi yako itakuwa imepimwa imirimo izopimwa umwana atazozani yase nico nkundira mu ijuru ntakazu ngo umugore ngo madame hari abantu bari kuja kuvuga ijambo ry'Imana ngo madame
mada sinkubesha ndagusezereye nta komporoningi yo gukoporoninga ngo madame kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe mbele ya macho ya Mungu na atatoa ripoti ya kazi. Imana gusa ni imirimo umukunga w'imirimo apana umukunga gusa uyu umukunga w'imirimo papa ufite imirimo ingana gute ni Imana gisireba imirimo kandi uko nimba wayibona umaze kugira ubwanwa ukabona umaze gushingira no kuzukuruza ngo turashima Imana ngo yatugiriye neza mu ijuru hariho ikeshibaza ngo se iyi myaka maze ku gitabo cy'ikanisa ni gute iki gitabo cy'ikanisa nicyo kiba mu ijuru marayika ntazaje kwandika kiriya cyo mu wawe aza yandika icyo mu ikanisa Imana yakubarihaye. Imana tuzokubaza imirimo yacikanwa muri Amerika tuzokubaza n'umusoro w'indege cyangwa amabato Imana izokubaza imirimo wakoresheje ubushobozi buke yaguhaye. Kazi yako ya mikono kazi ya kila mtu itapimwa. Kazi ya kila mtu itapimwa. Kazi ya kila mtu itapimwa. Mugira gucya ba mama ngiye kurangiza esikunya noneho nye gute byageze muzamure papa turabizi ko muri abanyacubahiro kandi muraberewe kandi Imana yabagiriye neza akunda nezerewe Mana haleluya. Reka mvuga ijambo rimwe nyababwiye imirimo y'umuntu wese izapimwa. Uje muri Amerika ugume hano ugira ubutunzi buke ugira impamvu n'amasababu zo sababu zose abantu ngo bazotora isababu bazitanga ariko ntizizofika. Bibiri zivuga ngo hari umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ngo afata itaranto zitana ziha umuntu afata zibira zihundi afata imwe yiheza uwundi uwa zitanu ngo arazicuruza ziba 10 uwa zibiri ziba 4 uwimwe ngo aragenda aracukura arayihanga ngo azindukurutse uwa zitanu ngo yaravuze ngo dore mwami nyazigenziye mu izindi zitanu zabaye 10. Taranto ni impano Imana yaguhaye buri muntu wese. Hari umuntu wigeze kumbaza ikibazo ngo se umuntu yomenya umuhamagaro w'uyo gute ariko atari amahimba umuntu ufite ubwenge yoyoberwa ikintu Imana yamuhamagariye n'ukwigiza nkana. Iyo abantu banze gukura ngo bakorere Imana baza baguma kwigira nk'abana ngo ntituza turuha tubimenye ariko hano hanze bakamenya ibintu zose uko bipanze uko umujyi upanze uko ibintu biteguwe abantu baheheze mu bebe we ngo ntituza turuha tubimenye uzobimenya giheke. Wazibiri zabaye zino wazitanu zibicu ngo aragenda aracukura ngo apfa kumubona yamatanga ibiraporo birebire abazayifu bataza bakorera Imana mu buzima bwabo. Buriya hari amasababu yanditswe mu makarine ayandi na motive bateze ngo jewe nzovuga ngo kubera iki bamwe ngo bazoza bavuga ngo twara abakene babazanire Lazaro utaragiraga n'umwenda n'umwe utaragiraga ihuzu. Bibiri zivuga ngo yatugwaga n'ibivungukira bivuye ku meza ya Nyamutunzi kandi ngo yagiraga n'ibisebe umubiri wose ng'imbwa zagada zimurigata ariko ngo muri we ngo arakiranuka akorera Imana mu gihe cye. Bukeye ngo barapfa ngo hakaba ikindi kigabo cy'igihomora cy'igihumbi ngo cyari gituzi ngo cyageze gihinduranya imyenda y'imihengeri buri munsi bombi bama bapfa. Haleluya. Lazaro ngo niwe upfuye mbere ngo yisanga mu gituza cya Abrahamu. Abakoreye Imana bene data bazakanka inyenyeri. Abakoreye Imana ubuzima bwabo n'amateka yabo tazibagirana imbere y'amaso y'Imana. Haleluya. Nyamutunzi ngo nawe arapfa. Ubuzima filimi irizinga ubuzima bw'abantu batakoreye Imana yapfuye filimi zayizinga bikibagirana munsi y'ijuru no ku ikarita y'isi no ku ikarita y'ijuru biribagirana pe ngo agere imbere y'Imana ngo yisanga mu gituza cy'abakaye iriya hakurya amaze ngo hariya habicokera abantu bazoja mu muriro iyo bapfuye ntibaza bashoka bawuja nk'ubwo
haba ahantu h'ubushuhe baza bashuhirwa gusa. Nyamutunzi ikiguruguru kimaze kumwotsa Imana zibarabuza umuriro, imbaraga z'umuriro bazoba mu iteka ryose. Imana ikarabuza abakiranutsi aribo ba Lazaro n'abandi bakoreye Imana ba Abeli baba mu gituza cya Abrahamu. Imana ikabarabuza paradiso batarayibamo. N'ubu turi mu isi. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuba mu isi zibiri. Abakiranutsi bizeye Imana baba mu isi imeze nk'isi y'amahoro y'aba Abrahamu. Nico gituma niyo tunyura mu bigeragezo ntaco biza bidutwara, tugira amahoro. Haleluya. Nyamutunzi ngo umunsi umwe ngo arangiza Lazaro hariya agira ngo ni kwa kundi, aravuga ngo Lazaro ndasabye muzanire incha ya kidole cha mkono, muzanire umutonyi umwe w'urutoki utonyangiriza hano ku rurimi kuko konda merewe nabi. Baramubwira ngo ntibizoshoboka kuko aho uri naho ari hari umukuku. Nudahahara ubuzima bwawe ngo ubukure mu kaga ukorera Imana, ukunda Imana mu buzima bwawe, wewe wenyine ni wowe uri kuri vora y'ubuzima bwawe. Ukorera Imana ukayikunda no gukorera isi na Satani, iherezo ry'abantu babiri ridahuye. Lazaro, haleluya, baramubwiye ngo ntako hari umukuku. Cyakabiri ngo asaba ngo ndekeze subireyo nje kubwira kugira ngo bene wacu tibakansanga baramubwira ngo nibatumvire tumwana bahanuzi uzobihorera. Ikindi gihe tumwana bahanuzi basujaya Imana bahaye bavuga babikisi, isi iri hafi kurangira. Satani ati kigiye ciwe kigeze karabwira abantu ngo mureke gukorera Imana. Hari inyigisho bagenda bashogora kubera ibihe by'imperuka bikomeye. Uheze Imana bwiza, tukuzwe gukorera Imana. Umurimo wa mbere wo gukorera Imana ngo nukwizera umwana w'Imana watumwe ku isi ari we Yesu Kristo. Abrahamu ngo niwe sekuruza w'abizeye. Uwo murimo nukenera gukorera Imana neza, umurimo wa mbere usabwa nukwizera Kristo ari umwana w'Imana. Aba mu mahanga yose n'indimi zose aba mu mahanga yose suniwe mwami, aba mu mahanga yose n'indimi zose Hosana Yesu niwe mwami. Umurimo wa mbere kugira ngo ukorere Imana ugomba kwizera ko Kristo ari umwana w'Imana kandi ngo akaba mukozi wa maisha yako, akaba umwami w'ubugingo bwawe. Kwizera mu gitabo cy'Abaheburayo 11 hazavuga ngo kwizera no kumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba. Abantu benshi batuye mu itorero nukwizera kwa restation, ariko kwizera gusabwa kugira ngo ukorere Imana neza nukwizera kurimo gukunda, kurimo kugira gute gukunda. Kwizera kurimo gukunda Imana tiwoyihemukire, tiwokora icyaha ngo kiraremo 2 3 4 umara umwaka utihana. Kwizera kurimo iki? Kurimo gukunda, niko kwizera original. Kwizera kurimo gukunda. Bibiliya ivuga ngo sogokuruza Abrahamu itangiriro 12 umurongo wa mbere, Bibiliya ivuga ngo Imana ihamagara Abrahamu ngo ave muri Uriya Bakarudani, aramubwira ngo usige, Bwana sifiwe, ngo uve mu gihugu cyanyu usige bene wanyu n'inzu ya so, ngo uje mu gihugu nzakwereka. Kugira ngo ukorere Imana neza nukwizera Imana ukayikunda. Wamara kuyikunda, uwo ni we murimo wa mbere ukomeye. Gukorera Imana umurimo wa mbere nukwizera Imana kuri mwiki urukundo, apana kwizera kwa restation ngo kutwarizeye. Ubundi kwizera Bibiliya ivuga nukwemera. Abasaza ba kera iyo yabaga ataremera
yagaze anywa itabi akanga no kugera mu ikanisa ngo ntaremere. Ariko dufite abakristo binjiye bavuga ko bemeye, ariko imirimo n'ibikorwa bakora bihakana ko bemeye. Kwizera ko kugira gute ko kwemera kwageze gutuma umugabo ataharika ya ari incike, kwageze gutuma umugore asiga abana babiri agasubira ku ndongo, kwageze gutuma umugabo ari kumumera. Kwemera, kwizera ko kwemera niko Monishi yarinze aravuga ngo moto ule wa kwanza mimi sitauacha, upendo ule wa kwanza. Kwizera kwa mbere ko gukunda Imana kwageze gutuma abantu bazinuka ibyaha. Isi yinjiye mu itorero, itorero ryinjira mu isi, abantu ngo baremeye, ukaririmba ikorari ngo waremeye, ariko Imana yakoreye bikabona utaremeye. Abo mu mahanga yose n'indimi zose Hosana Yesu niwe mwami. Abrahamu ngo kubera kwizera niwe fondateur, niwe sogokuruza wo kwizera, niwe wabyaye kwizera. Ngo kubera kwizera yari yaravukiye muri uriya bakarudayo, iyo ntiyageze igira bene ibintu byo kuja kugura, yageze iconga isetera muri uriya bakarudayo, yageze aconga ibigirwamana akabigurisha ku isoko, akabigurisha. Imana ibona ko kwizera Abrahamu afite muri we, kuko Bibiliya ivuga ngo Abrahamu ntiyigeze abwirizwa, ngo yaravutse mu gitondo ngo yitegereze ibigirwamana byase, ngo yitegereze izuba ricomotse, ngo abone imbaraga izuba rifite. Aravuga ngo ibigirwamana twangura tukanika sizo mana, ngo mu mutima we atekereza gushaka Imana nyamana. Inyenyeri nimugoroba ngo ziraka n'ukwezi, Abrahamu aravuga ngo hariho Imana igomba gushaka mu bitekerezo. Bibiliya ivuga ngo Imana iramubonekera. Imana tizifata ku mbaraga, tizifata ku ngufu, tizona guhata. Imana yadushize imbere guhitamo neza twenyine. Umuntu wenyine yo kuhitiramo nabi cyangwa agahitamo neza. Abrahamu Imana ngira musanga, iramubwira ngo Abrahamu uva mu gihugu muri uriya bakarudayo bigirwamana, bivemo isi atazoja kukwanduza. Va muri uriya bakarudayo, va muri bene wanyu, siga igihugu. Aravuga ngo nzaguha umugisha kubazakwifuriza umugisha. Ijambo rikomeye cyane yamubwiye amagambo ane, abagukomokaho nzabagira ubwoko bukomeye. Icya kabiri, nawe nzaguha umugisha, nzakugira ikirangirire. Umunsi Imana ibwira Mose iramubwira ngo ni wowe mbanguje gukura Abisiraheli mu buretwa, yaramubwiye ngo Abisiraheli tibanze tibananyemera. Ese ndashika imbere ya Farawo mbabwire gute? Nubwo ndi umuyahudi, nubwo ndi umwisiraheli, ariko kubera ko ntabakuriyemo, ese ndashika mvuge gute? Kubera ko Imana yari yabwiye Abrahamu ngo izina ryawe nzaregira ikirangirire. Aramubwira ngo nuhashika umubwire ngo ndi Imana, ngo Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka na Yakobo yambwiye ngo uri ku ubwoko bwaje. Imana izikomeza izina ry'abantu bayizeye bakayikunda bakayikorera. Abrahamu ngo yumvira Imana, aragenda aje muri Kanani, ngo hagurukana n'umuhungu wabo wa Rutu, ngo bagera ahantu hitwa Harani, ngo bahatinda imyaka 2. Ngo Imana ngo iteze intambara hagati y'abashumba ba Rutu n'aba Abrahamu. Ngo bamaze kurwana abashumba bonyine, ngo abwira Rutu ngo hitamo, kuko Imana mu muhamagaro tizishaka ko dukurugira. Haleluya. Abantu benshi bari mu gukungirungira mu mihamagaro yabo, bagakunda ngo tujane na bene wacu, ngo tujane no kwa data wacu. Mu muhamagaro siko. Imana ngo zatumye iteza intambara hagati y'abashumba ba Rutu n'aba Abrahamu. Bwana sifiwe. Rutu ngo arebera mu mubiri abona imirambi y'Isodoma hitamo, ariko Abrahamu ngo areba mu misozi y'Kanani. Kwizera, Bibiliya ivuga ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka zikahasa. Kwizera ngo niko kwatumye ngo intwari za kera ngo ziheshwe imbaraga ngo zo kuzimya umuriro abandi bafata iminwa y'intare. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo twavuga iby'izo ntwari ngo umwanya waturengana, ngo bazereraga mu buvumo no mu bahanamanga, ngo bambaye impu z'intama n'iz'ihene, ngo isi ntiyari ikwiye ko bayibamo.
ariko Imana ngo yabareba bikabona badakwiriye kuba mu isi. Kandi mu maso y'abantu basuzuguritse, iyo umuntu yamaze kumasha akizera Imana aba ari ikirangirira, aba ari igitangaza imbere y'Imana. Haleluya, aba ari ikirangirira. Aburahamu kubera kwizera Imana no kuyumvira ngo zatumye Imana imusohorezaho amasezerano akomeye, imuha gukomokwaho n'abakomeye mu gihe cy'izabukuru. Aburahamu arizera Imana, birandikwa mu gitabo, n'ubu niwe sogokuruza wo kwizera. Kwizera kwatumye Ana azaro umwana witwa Samweli. Kwizera kwatumye Abeli ngo ature ituro ryiza kuruta rya Kayini. Kwizera kuza gutuma intumwa n'abahanuzi ngo bemera gupfa kubwo kwizera Imana, kuko babonaga ibiri imbere ubwiza bw'Imana cyangwa umurimo bakurikiye ubwabo, ngo bemera guhomba, bemera gupfa. Bamwe ngo bicishijwe inkerezo, abandi bakuruwe hasi. Intumwa n'abahanuzi, umurimo Imana iduhaye gukora muri iyi minsi ni umurimo watangiriwe muri Edeni. Imana iwushinga Eva na Adamu. Eva na Adamu barawukora, Abeli arawukora kandi arazamuka. Satani ca muri Kayini aramwicara. Imana yawuhaye Abrahamu, Imana yawuhaye Mose, kugeza kuri uyu munsi Yesu bwiwe yarawukoze, awuheza intumwa, arababwira ngo uzi nimwizera ngo muzokora ibiruta ibijewe nkoze. Uyu munsi uwo niwe murimo dufite mission, dufite umutwaro, dufite ibyo Imana yaduhaye gukora, ni ugukora umurimo w'Imana, igikorwa cya mbere cyo kwizera. Haleluya. Ntibishoboka yuko utizera anezeza Imana. Abaheburayo 6:12 11:6 ngo ntibishoboka yuko utizera anezeza Imana. Imirimo yose Imana izoba rikokoka ni imirimo twakoranye kwizera. Nitutizera, iyo umukiza atakaje kwizera mu buzima, nicyo gihe azaba mu buzima bwa kawaida. Ubuzima bwa kawaida ni ubuzima udashushe kandi udakonje. Kubitira Imana amashi. Kwiye gukora umurimo watumye hakiri kumanywa ni igihe utarasaza, ni igihe ukigenda, ni igihe utarapfa. Bibiliya izivuga mu gitabo cy'umubwiriza, Bwana sifiwe, Bibiliya izivuga ngo gukora umurimo w'Imana, ugakora umurimo w'Imana ukanezeza Imana mu gihe cyawe, ni igihe utaragera hacecekerwa ariho mu kuzimu. Imana iminsi duhaye ntabwo ariyo kugira ngo twinezeze. Igihe cya Sodoma na Gomora n'igihe cya Nowa, abantu bananiwe gukora ibyo Imana ishaka, ngo bitume Imana ngo yicuza icyatumye irema abantu, ngo Imana irabarimbura. Igihe cya Sodoma na Gomora Imana ngo yabarimbuje umuriro. Igihe cya Nowa Imana ngo yabarimbuje amazi, ngo Imana irarahira ngo ntizongera kubarimbuza amazi ukundi. Nimba Imana itarababariye Sodoma na Gomora kubera ko batamenye icyo baremewe bagakora ibyo bashaka ubwabo. Iki si igihe cyo kwinezeza, ni igihe cyo gukora ubushake bw'Imana. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo Nowa mu busaza bwiwe ngo amenya gukora neza mu gihe cye, ngo bitume Imana igihe ngo abantu mwuzure nyuma y'umwuzure, ngo Imana itongera kurema, ngo bituma twebwe turi icororo ucakomotse ku musaza Nowa. Gukora neza mu gihe cyawe wowe icororo cy'ejo. Haleluya. Ngo bizoroheye Imana gutongera kurema, ngo bituma twebwe turiho none kubera umuntu wakoreye Imana neza mu gihe cye. Kandi Bibiliya ivuga ngo yarashaje cyane, kandi ngo ntiyari yarigeze abonaho Imana imvura igwa. Ngo ariko kuko Imana itazibesha, Imana iramubwira ngo genda wubake inkuge, ngo ngiye guteza umwuzure, imvura igiye kugwa. Ngo yumvira Imana, arizera, yubaka inkuge. Ngo zorohera Imana igihe yamaze kurimbura amazi, ngo Imana tiyongeye kurema. Twebwe turi icororo cy'umuntu wakoze neza mu zabukuru, turi icororo cy'umuntu wakoze neza. Ubuzima bwawe, imyaka yawe ufite, numenya gukora neza mu gihe cyawe, uri icororo cyatuma Imana ishingira ku buzima bwawe, kugira ngo ejo tikongere kandi ngo isubire. Biye gukora imirimo watumye hakiri kumanywa.
ugihaye ubona n'aya maso, amaguru yawe atarakika ngo umugare, ugifite ibitekerezo, ugihara uhaye uhumeka, ubaza ubugingo bwawe n'umutima wawe ngo ese kurakora iki? Uko bukeye n'imyaka tumara, abize n'abatarize bazamenya imyaka bamaze, ariko ntawe uzumenya imyaka asigaje. Kandi umunsi utazi, umuntu wese azagenda yegera imva yiwe, wegera imva yawe. Ikintu kizosigara gusa ni imirimo twakoze. Imirimo yawe nta muntu woyirwanya. Abantu bo kwakurwanya bakakwaka pariseri, inzu zazisaza, imodoka zazishira, ariko imirimo ntizizima. Bibiliya zivuga mu gitabo cya Daniyeli ngo imirimo y'abera y'abakiranutsi bakoze imirimo myinshi ngo bazongererwa iyindi myinshi. Y'abakristo bakoreye Imana ngo bamare barananirwa. Abakristo bakoreye Imana imirimo myinshi ngo bakananirwa. Iyo mirimo ngo Imana ntizoyizimya, ngo iza yandikwa mu gitabo ngo yitwa imyandu y'abera. Abakiranutsi bakoze imirimo myinshi bagakorera Imana nijoro mu buzima bwabo. Abo ngabo ngo Imana izofata ya mirimo ngo yibongerere. Imana izongerera. Bibiliya zivuga ngo abafite nike bazoyakwa, abafite abakoreye Imana myinshi bayongererwa. Gukorera Imana hari ikintu mutazicuza bene data. Ibintu byinshi turabikora ariko mu minsi mike tukicuza, ariko iminsi wakoreye Imana tuzoyicuze mu buzima bwawe. Tukicuza iminsi wabaye imbere y'Imana, tukicuza iminsi wabize uzuye ukora umurimo w'Imana. Kuye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Yesu yayikoze mu gihe gito, mu myaka 3 aragenda mu ijuru. Ubuzima bwawe n'iminsi umaze uratekereza gukora iki? Gukora neza no kwiteganyiriza ejo, kubera ko iyo umuntu akoze neza imirimo izivuga kuruta amateka y'ubuzima bwawe. Igihe utagihari, iyo wakoze neza imirimo iziguma ikabaho, amateka y'abakomeye azaruha kibagirana, ariko imirimo y'abakoreye Imana ntizayibagirana iteka ryose. Haleluya, haleluya, haleluya. Gukorera Imana ntabwo ari par accident, ntabwo ari n'igihe wumva ko ushoboye. Pawulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo ni ugukorera Imana mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Uzabumva ko ubuzima bwawe bwose bwo kuba ku isi ari ugukorera Imana. Indi mirimo twoyikora gusa, ariko intego nyamukuru Imana yaturemeye ni ugukorera Imana. Baza ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe gwese turakorera Imana gute? Iminsi umaze urayizi, ariko yine tuyizi. Ubuzima bwawe ni wowe ufite vora y'ubuzima bwawe. Ukora neza no gukora nabi ukemerwa imbere y'Imana. Abakoreye Imana neza bazobaho iteka ryose, ariko abatarakoreye Imana ubuzima bwabo buzorimbuka bwibagirana. Ukorera Imana ni umurimo principal y'ubuzima bw'umuntu wese ufite ubwenge. Abakomeye, aboroheje, abize, abatuzi, abakene, aborohe, abantu bose dufite ubushobozi Imana yadushizemo bwo gukorera Imana mu mbaraga zawe mu gihe cyawe. Abenshi bihaye ikonje, abandi bihaye ibibari ubwabo ngo twebwe ngo twayikoreye ngo tukiri bato. Hari umumama wigeze kumbwira ngo yaheruka kuyikorera ngo atarahunga. Daniyeli barayikoreye kugeza Imana izokwereka izindi mpunzi zakiranutse zirayikorera. Nta mpamvu n'imwe dushobora gutanga. Ibindi bintu byose twotanga impamvu, ariko ubuzima bwacu ni ubuzima bwo gukorera Imana. Uzuyikorera nijoro, uyikorere ku manywa, uyikorere n'igihe ubushobozi butagihari, igihe udafite n'ubushobozi gukorera Imana no mu buryo bundi tuzobugeraho ejo. Imbuto ubuzima bwakiriye Yesu bukizera bugira ikintu kiza kibugaragariza. Gukorera Imana mu mbuto wera, kuko igiti cyose cyubahirwa imbuto gifite. Haleluya. Tiwosanga igiti cy'umutobotobo n'icy'umwembe ngo bakubwire ngo tema icy'umwembe wowe tema iki? Umutobotobo nta muntu wo urya nubwo wowe ugiye gupfa neza, ariko umwembe uri mu mbuto nziza. Ndagira ngo iyo rero utamenye gukorera Imana ubuzima bwawe, Imana izokubaza iminsi waramye uko wayikoze. Kandi uzumenya ko iminsi ibaze, iminsi yawe irabaza. Iyo bukeye bukira ntabwo ari kugira ngo winezeze, ni ukugira ngo wongere volume yo gukorera Imana. Gukorera Imana nta ruhombo rubaho. Haleluya. Abasaza bakoreye Imana